هذه الحياة دنيئة وحقيرة إلا بسيف الحق والقرآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر، البته میخوایم سلسله درس‌های را برای شما پیشنهاد کنیم که در نسبت معنای توحید و اقسام توحید می باشد ان شاء الله تعالی. برای هر یک ما و شما معلوم است که توحید یک در نسبت دین یک مسئله مهم است و اصل دین است، دانستنش و فهمیدنش. خصوصا این تقسیماتی که علما ذکر کردن یک تقسیمات بسیار جالب و ساده و آسان است ان شاء الله تعالی. توحید یا اصل دین است. لازم است برای هر یک فرد مسلمان که توحید را بداند و هر کسی که دعوا میکنه که مسلمان است، برای او لازم است که تمام آن چیزهایی که این توحید دلالت میکنه برای او باید او را بفهمه و بداند. ما و شما میدونیم که ان شاء الله تعالی که اون کسانی که دعوای اسلام میکنن اما توحید را نمیدونن، برای اونا هیچ نصیبی در اسلام نیست. اگرچه نماز بخوان، روزه بگن، حج کنن. چرا؟ زیرا که با ندانستن توحید انسان در کفر، شرک، دیگه در امورهای ریدت‌آمیز داخل میشه و مرتکب عملهای ناقضه میشه، یعنی ناقض اسلام. شرط قبول شدن این عبادت ها این توحید است. هر کسی که شریک بیاره با الله کسی را یا چیزی را در ذاتش یا در ربوبیتش یا در الوهیتش یا در اسما و صفاتش، پس این شخصیت نمیتونه مسلمان باشه و عبادت های این شخصیت قابل قبول نیست. البته ما اشاره کردیم به اینکه ما در این درسی که مقدمه توحید است ان تعالی، در این درس ما کوشش میکنیم که توحید در لغت یعنی چی و توحید در اصطلاح شرعی یعنی چی، این را برای شما بیان کنم. چنانه که در دستگاه ما و شما نوشته است، التوحید لغتا، یعنی توحید در لغت عرب توحید گفته چیه میگن؟ از مصدر وحد یوحد توحیدا، از این مصدر گرفته شده است. معناش است که اذا جعل الشیء واحدا، زمان چیزی را یک تا بگردونه. وقتی که توحید میگن معناش است که چیزی را یک تا قرار دادن. اما در اصطلاح شرعی که هست، توحید در اصطلاح شرعی تعریفش است که هو افراد الله فی ذاته و ربوبیته و الوهیته و اسمائه و صفاته. یعنی توحید این معنا داره که یکتا دانستن الله را در ذاتش و در ربوبیتش و در الوهیتش و در اسما و صفاتش. فباذن الله ان شاء الله تعالی ما برای هر یک اقسام توحید یک درس ویدیویی برای شما آماده میکنیم که تنها در او درس ما درباره توحید ذات صحبت میکنیم و در درس آینده درباره توحید ربوبیت و بعدا در الوهیت و بعدا در مسائل اسما و صفات صحبت خواهیم کرد ان شاء الله تعالی. انسان که دعوای اسلام میکنه باید الله را یگانه بدونه در ذاتش. و این معنی که اعتقاد داشته باشه که الله فرزند نداره، الله زن نداره، الله پدر و مادر نداره. نه، الهی برحق اون ذاتی است که نه پدر داره، نه مادر داره، نه زن داره، نه فرزند داره، نه از کسی تولد شدگی است و نه از او کسی تولد شدگی است. پس باید ما کسی را شریک نیاریم. ما در این بالا لیکن کلمه توحید را آورده که لا اله الا الله، نیست معبودی بر حق مگر الله. وقتی که ما لا اله میگیم، پس ما باید بدونیم که تمام آن چیزهایی که عبادت میشن غیر از الله یا تمام آن کسایی که دعوا میکنن که اله هستند، اونها را باطل بدونیم، ناحق بدونیم و ایمان بیاریم به الله. ایمان بیاریم به الله یعنی ما برای الله فرزند، پدر، مادر و مثل و مانند قائل نباشیم. پس توحیدی در نسبت توحید ذات ان شاء الله تعالی در درس‌های آینده مفصلا بیان میکنیم. دومین توحید ربوبیت است، یعنی الله را یگانه دانستن در ربوبیتش. با این معنی که
тамоми он корҳое ки мухтаси Аллоҳ аст хос барои Аллоҳ донистанд. Он касое ки даъво мекунанд ки мо бо ҳамроҳи Аллоҳ шарик ҳастем, яъне мо кӯҳҳоро айҷошон дига мекунем, абрам меорем, боронам меорем ё мо ризқ метиҳем, онҳоро бояд мо ҳамашро ботил бидонем. ла илаҳа илла Аллоҳ. тамоми он чизҳое ки ибодат мешаванд, ки мардум ибодат мекунанд, сангҳоро, қабрҳоро ки аз онҳо ризқ талаб мекунанд, ё мегӯянд фалони шайх офтобро манъ кард ё абрро овард ё боронро овард. тамоми ин суханҳоро ботил бидонем ва афродро кофир бидонем ва он касое ки ибодат мешаванд ғайр аз Аллоҳ, онҳоро ботил бидонем. ва тамоми ин афъоле ки корҳои мухтас хос ба хотири барои Аллоҳ аст, ки ин корро танҳо Аллоҳ анҷом дода метавонад, пас бояд мо танҳо ин корҳоро барои Аллоҳ бидонем, ки ризқу рӯзӣ ва тасарруф ва контрол кардани тамоми ашёҳо, махлуқот дар ихтиёри ки аст? Дар ихтиёри Аллоҳ. ин замину осмону ин боду ҳаво ин тамоми чизҳо дар ихтиёри ки аст? Дар ихтиёри Аллоҳ аст. пас дар ин ҳол мо Аллоҳро якто донистем дар рубубияташ ва ҳамчунин Аллоҳро якто донистем дар улуҳияташ. ин маъноро дорад ки тамоми ибодатҳоро мо барои Аллоҳ бидонем. яъне ла илаҳа, тамоми он чизҳое ки ибодат мешаванд ғайр аз Аллоҳ, онҳоро мо ҳамаша ботил бидонем ва ибодатро иллаллоҳ, ибодатро барои Аллоҳ якто бидонем. ва ҳамчунин Аллоҳро якто донистан дар асмо ва сифоташ. он чизҳоеро ки Аллоҳ дар нафсу собит кард дар Қуръон ва ё Наби саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар аҳодис собит кард, пас ӯро мо дар ҳаққи Аллоҳ собит кунем ва бигӯем ки Аллоҳ ин сифото сифотои Аллоҳ аст ва бо ҳамроҳи ин сифото касе бо Аллоҳ шарик нест. ва мо дар нисбати ин сифотҳо хуб маълумот пайдо кунем ва иҷозат натиҳем нафси худмона ки дар сифотҳои Аллоҳ таътил кунем, наъузу биллаҳ мин залик, ё мисол бизанем Аллоҳро, ё таъвил кунем, наъузу биллаҳ мин залик, таъвилҳои ғалату ботил. бояд мо имон биёрем ба Аллоҳ ва ба он номҳо ва сифотҳояш ки Аллоҳ дар Қуръон баён кардагааст ё Наби саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳадисаш собит кардагааст барои Раббил Оламин. ин аст чизҳое ки барои мо шумо зарури аст. пас аз ин таърифе ки мо барои шумо баён кардем, маълум шуд ки тавҳид бар 4 қисм тақсим мешавад: тавҳиди зот, тавҳиди рубубият, тавҳиди улуҳият, тавҳиди асмо ва сифот. чуноне ки дар бораи ҳадияташ ҳозир мо барои шумо ба тариқи мухтасар баён кардем биизниллаҳ, алҳамдулиллаҳ. ва дар дарсҳои оянда иншоаллоҳ таоло дар нисбати таърифи тавҳиди зот ва ҳамчунин дар тавҳиди рубубият ва улуҳият ва асмо ва сифот муфассалан иншоаллоҳ таоло барои шумо маълумоти дақиқ ва зиёда хоҳем дод биизниллаҳ. барои мо шумо маълум аст ки бояд мо ин ақсоми тавҳидро бидонем. чаро? зеро ки надонистани масъалаҳои тавҳид аз асли дин аст ва инсон дар куфру ширк дучор мешавад ки дигар узр барои ӯ боқӣ намемонад. аз ин лиҳоз аст ки барои ҳар як фарзанди мусалмон ки ин ақсоми тавҳидро ёд кунад ва буфаҳма ва риоя кунад ӯ чизеро ки тавҳид тақозо мекунад ва ақсоми тавҳид тақозо мекунад биизниллаҳ. вассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.